Senze lokishini bese uperformela ihlala. On a Saturday when uzosha amahlaya bazokutshela abantu ukuthi hey Mathenjwa ube ngifuna ukuza manje umngane la antisise sesebenza ngosiphila wakhe ushonile. People you know siyabangcwaba abantu esingabazi. Le nto enyenzayo nje yafananise nendoda eshiya umfazi ekhaya ihambe yothenga umahosha. Thina abantu abamnyama shem asiyisweli vibe. Ngike ngaya komunye umngcwabo ngafika kukhona okhulumela abangani baka-Facebook. Niyasazi ukuthi-ke sinjani sabantu abamnyama. Mangifika abizwe usisi uzokhulumela abangani baka-Facebook. Ngibingelele ama-VIP